आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ सोशल वेलफेयर मंत्री ओक्रम हेनरी न हाइरी मीग मिमानद्रबसिंगी अखनब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार अथुब मतमदा हौदोकलगनी मणिपुरदा हौजिक फावदा मियोय लिसिंग कुन चहुम हुंबुद्रा मरी कोविड-19 दगी नाबा फखरे राज्यसिदा हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुम हेन लैरी अमसुंग असम के हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने लेखिदबदा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मणिपुर की राज्यपाल अमसुंग मुख्यमंत्री ना अवाब फोंदोरकली लैबाग असिना मालेमगी लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्त पुन्ना अमत ओइना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानसु लानफमस्ता माय पांगनबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुटरुक लामनना लैनबा माय मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी तांखुलगी सकनाइरबा सैसकपा होट्रिंगम ऑगस्टिन सिमरेना मियामदा कोविड-19 दगी ngaktongnaba appeal tawraduna hai mayambu khorumjari Augustine Shimre ukrultagini hojik prithivida khoidagi phattaba laina virus COVID-19 laibagi akhoigi hingliba punsi sida yamna shokhale wahalle ado oirasu ekhoi punamak pullaga makhataba step ani ahumsi akhoi luna lauraga ngakcharati aigi nangi nungshiba mayambu shoktani ngai kanba yae ahanbada yaringai thapak aluba laitrati yumdagi thokpikanu thokpatarasu face masks upiu mi ama fit tarukki alapasi maintain tawpiu sabon natraga hand wash na khut sing thokpiu mayam punna chekshinnarati akhoi kiningai kaisu leite hauzik mapungoiba pau social welfare mantri okram henary na hairi मीगा मिमानद्रबा सिंगिदमक अखनब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार अथुब मतमदा हौदोकलगनी सोशल वेलफेयर विभाग अमसुंग आर्ट एंड कल्चर विभागना पुन्ना सेंदुना इम्फालदा लेबा गवर्नमेंट डांस कॉलेज दा पांगथोकपा क्वामी एकता दिवस थौरमदा वा nganglदुना मंत्रीना हाय हौजिक पालिबा बीजेपी न लुचिंगबा सरकार असिना तोंगान स्कीम कया पाइखतुना मियामगी याइफनबा थबक पाइखतली राज्यसिदा तंगदु लेताबा शांति ओइबा अमसुंग अमत ओइबा वाखलोन पोरकनबा होनबदा मियाम पुन्ना होनमिनरसि हायना अपील तौरी केरला की ऑर्फनेज लेरुबा अंगांग तरा इम्फाल दा पुरखरे अंगांग सिंग अदु केरला की ऑफिशियल सिंग अमसुंग मणिपुर की वॉलंटियर अनीना राज्य सिदा पुरखिबनी अंगांग सिंग अदु इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल जिला दगिनी मकोइबु असोयंगाम थोक्तना राज्य सिदा अमुगना पुरखपदा सोशल वेलफेयर मंत्री ओक्रम हेनरीना विभाग असिगी डायरेक्टर अमसुंग केरला सरकार बु थागतबा फोंदोकली अंगांग सिंग अदु इम्फाल हेक थुंगबगा कोविड-19 की टेस्ट तौरु मतुंगदा मकोइगी इमुंग मनुंग सिंगी मियोय सिंगदा सिनकी थौबाल पुलिस नंगरांग मिदांग पुंग मापन अदुवाइदा जिला असिगी मयाई कैथियलदा अचत ओक चेक तौबदा गाड़ी अनीदा मियोय अनीना पुरंबा यामलबा चुरुत फागतलबा ngamle फारबा पोलम सिंग अदु मियोय अनी अदु मखाताबा थबक लौखनबा कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स पलेलदा सिनखरे हाइरे मणिपुर कोविड-19 दगी नाबा फबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुन चहुम हुंबुद्रा मरी सुरे नाबा फबगी चांगना सादा मरफु तरुक दशमिक अमा मरीनी राज्य सिदा हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुम कुंट्रा निपान लैरी कोविड-19 कॉमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वैलम थोकपा चिरोल अमगी मतुंगिना मियोय चनी निफु निपान नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाकी मसी थारगा हौजिक फावबदा राज्य सिदा अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुलहुमदोय चाट्रुक यांखै सुरे ngarang miyoy ani lekhidabga loinana lachit asida sibami gi masing sani kuntrani pan sure handak tamara ki mikhal pangtu ki ba thobal jila gi lilong amasung wangjing tentha kendra da chathariba targeted testing gi ngarang marini chenbada miyoy chani kunmapan test tawbada miyoy kuntaru covid-19 positive oiba thengnaki aikhoi gi thobal paumina hai lilong kendra gi oina tongan mafam ani da punna miyoy humbudrani pan test tawbada miyoy mapan positive oiba thengnaki वांजिंग तेंथागी ओइना मियोय चाम यांखै माथोय टेस्ट तौबदा मियोय 38 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाकी ngasi makha thana long kendra gi oina hauraibi samburkong primary madrasa amasung wangjing tenthagi oina funrei madrasa amadi kayenbiko community hall da pangthokani haujik phawda kendra ani gi apunba miyoy samnga mafudra taruk test tawbada miyoy humbudrani toy positive oiba thengaki tabiriba pawasi akaswani imphal dagini असम की हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने लेखिदबदा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मणिपुर की राज्यपाल अमसुंग मुख्यमंत्री यावना लुचिंगबा कयाना
अवाब फोंदोरकली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ना हाय असम की हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने लेखिदब असि लेबाक असिगी ओइना चाउना मांगजबनी महाकुंबा लम कयादा हैथोइ सिंथोइरबा मियोय अमा मांगबा हाइबसि लेबाक असिगी ओइना चाउना मांगजबनी ट्विटर दा थागतपा वारवल अमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाय तरुण गोगोई सकनारबा लुचिंगबा अमनी अमसुंग राजनीति की लमदा हैथोइ सिंथोइरबा लुचिंगबा अमनी मांगना लेखिदबदा माकी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी हाइरी असम की हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने लेखिदबदा अवाब फोंदोक्लदुना मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुला ना हाय मांगना लेखिदबा असिदा माकी इमुंग मनुंग मसुंग मरुप मपांगसिंगी अवाबदा सरुक यारी चेरोल अमदा सिरी बिरे ना हाय तरुण गोगोई ने लेखिदबा असि अवांग नोंपुक लमदमगी ओइना यामना चाउना मांगजबा अमनी मांगना हाय तरुण गोगोई ने हिंगलिंगै मतमदा अवांग नोंपुक लमदम चाखोथनबा थबक कया पाइखटलमी असम दंगरांग कोविड-19 की सैंपल 15,000 टेस्ट तौबदा मियोय चामा 64 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि राज्यदुदा हौजिक फावबदा मियोय 2,09,915 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फबगी चांग चादा 49.02 एक्टिव केस 3,338 लेरी मसिगी चांगना चादा 1.5 अमनी राज्यदुदा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 2,13,730 सुरे नागालैंड नगरांग मियोय 65 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि पॉजिटिव ओइबसिंग अदुगी मनुंगदा 58 दिमापुरदगिनी ngarang miyoi 39 discharge tauki hauzik phawbada naba phaba migi masing 19,995 sure Imphal ngasi phungba pausi singi maroiba pausingi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagasari Suni COVID-19 na miyoi ani laikidre siba migi masing sani 19 sure ngarang nauna miyoi sani yangkai positive oiba thengnaki Gwangjing Tentha amasung Lilong Bidhan Sabha Kendra target testing gi damak mi masing yamna thoroktaba Kerala gi orphan home digi angang tara Imphal da purakre Assam gi hanagi Mukhyamantri Tarun Gogoi laikidre aina thingkraba UNLF linkaki bagi yangkai taruk suba kumon thoronga mari lenana phongdorpa wafam na singba pauksing asing asi Imphal da phongba pauksi singi ahanba lamaida maruem pau oina phongnari Building mapu khangdabadagi sewage household connection ki thabak thinta le habisna sanalai baki ahanba headline tori School Pagadansi mission ki makhada sengat sagat ki basing sangana ba thorang togduna leire habisna irei baki ahanba headline tore pawasi morning bell gi anchor kalam da phongli BJP lengak lakpadagi singtam gi khetnaba ban general strike amata leitre haba social welfare mantri okram henari gi waphamna isel express ki ahanba headline tori Pradhan Mantri na ngasi state nipangi chief minister singa COVID-19 gi situation review toguduri state amadi union territory singda vaccine yanthopagi strategy matangda su khanagaduri habisna naharugi thogdangda banner headline togduna phongli irang thonggi machak sing yoroktuna nauna pangkhatpa hokre habisna huyelan pawgi ahanba headline aduga pongnaphamgina ani suba headline tori Kendra gi haksel mantraloy gi mihut kangbu ama Imphal thungnari habisna People's Chronicle gi ahanba headline tori Hepatitis C testing week hogdokre habisna Sangai Express Manipuri gi anisuwa headline tori National Highway kuntra tareta satliba truck singna mal hen pubugi wafam Sangai Express English da phongli Chandel jila kudong chaba kaya phangdabadagi sothaduna leiri habigi paw ama Imphal Free Press da phongle Khergaon mamang sabal laikai da drug phaba chatluba police ta nungna thomlakre drug lalon mamioi ahum pot ka korona phagakre haiba paw ama nahawgi thogdang da phongle Lautaki champu khangpok mai thadoki bagi ningsing thorom pangthokre haiba pawma photo ko korona isel express da phongli Thawal lana sajilamba sangsing takthokre haiba paw photo ko korona Sangai Express Manipuri da phongle Meghalaya da inner line permit system chanhanaba Khasi Students Union na Pradhan Mantri gi punging chingsali haiba pawma Imphal Free Press da phongli Griha Mantri Amit Shah na stakeholder punamaka unagadabani haiba CPI Manipur State Union ki wapam Sangai Express English da phongli Suni Thagasari Rajesh Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa foot taruk lamna leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amhona ningsingjari arubeda maruiba pawmuk Social Welfare Mantri Okram Henry na hairi miga mimanadaba singi akhanaba skill development program sarkarna atuba matamda hawdoklagani Manipur da hauzik pawuda miyoi 9,963 COVID-19 dagi naba phakre rajya da hauzik active case 9,000 hena leiri amasung Assam ki hanagi Mukhyamantri Tarun Gogoi na laikidabada Rashtrapati Uparashtrapati Pradhan Mantri Manipur gi Rajyapal amasung Mukhyamantri na awaba phongdorakli pauloi jare